Oke, terima kasih ya. 지금 조 추첨이 지금 취소됐다는 얘기는 듣고 있어서 많이 조금 불안하고 안타깝지만 우리 이세 월드컵이 인도네시아에서 잘 치러졌으면 좋겠다. 나 또한 이 인도네시아 축구 발전을 위해서 와서 지금 4년 이제 돼가면서 고생하고 있는데 이 고생했던 보람을 좀 찾고 싶고요. 우리 이세 월드컵을 잘 준비해서 대회를 만들어 갔으면 좋겠다. Pastinya sudah mendengar masalah drawing dibatalkan ya. Memang sangat coachnya juga gelisah dan hal yang sangat disayangkan ya. Coachnya berharap ya tetap Piala Dunia 20 bisa berjalan lancar di Indonesia. Apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia memang sangat penting. Dan coachnya juga sudah bekerja keras ya dari tahun 2020 untuk Piala Dunia 20 ini. Jadi Kosin juga ingin mendapatkan hasil aja gitu melalui Piala Dunia itu. Dampak tegas nanti, apakah timnas 20 tetap latihan? Maksudnya setelah dilatih di BTS Jakarta tetap terlatih atau dihentikan dulu setelah adanya pembatalan baru? 숫자 시도된 목표 20세가 훈련을 진행하는 것인지 다카르타에서부터 지금 하고 있다고? 아직 안 하는 거지. 아직은 내가 특별한 보고받은 게 없기 때문에 우리는 그냥 준비하고 있다. Kita tetap persiapan karena belum ada laporan bahwa Piala Dunia 20 ini dibatalkan. Oke. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.